Dumela. Ke a gopola re ile ra bolela ka popo ya leina. Bolela ka dilo tse dintši tše di fetileng, lesson tše dithuto tše dintši tše re boletseng ka tšona. Bjale re na le popo ya lediri. Madiri a bopša ka tlhogana le moo. They are formed by the prefix and the root. Mohlala, mokgadi o reka nama. Bolela ka reka e le go lona lediri. Okay. Ke ha di hlokega, swantse wena o tsebe gore mokgadi ke sediri, o ke lego ka sediri, reka ke lediri, nama ke sediri. Yene mo ke o katološeditše tšona gabotse. Modu ya lediri ke reka, modu wa rena ke reka, moselana wa rena ke a. Re be le mehuta ya katološo ya madiri. Re na le lediredi, re na le ledirege, re na le ledirane, re na le ledirolli, re na le lediriši, re na le ledirišiši. Lediredi le applied ke seo se direlang motho. Ledirege ke se se diregago. Se ka dira in active and passive. Re be le ledirane, the reciprocal, se batho ba diranago sona. Ba diranago sona. Re be le ledirolli, se se dirololwago. You put back something back to its position. You put it back to its position. Put it back to its normality. Re be le lediriši, the causative. You cause something to happen. Okay. You cause something to happen, or you cause somebody to do something. Re be le ledirišiši, the intensive, something that you you emphasize. Okay. Something that you emphasize, you stress that point. E re lediredi nna le mantšu a tshwana le bo apeela, wa mo direla, o dira wa mo apeela. Mma o re apeela dijo, mofahloši o re balela ka negelo. Bjale ko katološeditše madiri ka mokgwa a swantše a be ka gona. Re na le apeela, modu wa rena ke ape. Akere modu wa rena ke ape. Lediredi ke L, moselana ke A. Ge le letša, modu wa rena, kutu ya rena ke leletša. Akere modu wa rena e tla ba lel. Akere e tla ba lel. And then lediredi la rena ya ba H, moselana ya ba A. Ge le hlatswetša, modu wa rena, kutu ya rena akere ke hlatswetša, ke kutu ya lediri hlatswetša. Modu wa rena e tla ba hlatswa, lediredi ya ba H, moselana ya ba A. Re na le ledirege, something that's happening. Again, you observe something as it is, or something that happens. Ya direga. Monna o bonala a befetšwe, goba go bonagala gore sefatanaga se thutše motho. Molekwana o be o ngwalega, goba bonega mola ke nyake puku. Monna o bonala a befetšwe. He looks angry. Ke se a bonagalago a le sona. Go bonagala gore sefatana se thutše motho, go raro o tloga o se bone gore se thutše motho. Molekwana o bo ngwalega, go raro o ka ba ngwadile o mongwe peleng, o bo o le bothata, bjale o ngwadileng ga bjale o a ngwalega. Goba bonega mola ke nyake puku. Go raro ke nyaka o dira gore
go bonagale mo ke nyakang ke bone buku ke o arogantšhitše tšona mo e re born ke modu a ke ledirege moselana ke a gore ge ba re fe mohuta o tlo re fa ngwana e tlo ba ledirege e fela ledirege la ona o tlo re fa mohuta ba tla be ba o file motlhala gore o di ngwale bjang o ka fa mohuta fela goba o ka fa mohuta o na le lentšu la gona le o swantšwe le bontšha gore ke ledirege re na le ledirane lomana rutana modu wa rena ke lom ledirane ke an moselana ke a ledirolo modu ya lediri ke epolla modu ke ep ledirolli ke ol moselana ke a apola goba apola ke ap ke ol ledirolli moselana ke a re be le diriše the causative a ka ke a botšiša ke le mo ke a botšiša o ra re ke botšiša e le gore I'm expecting an answer from you a ka le modu wa rena ke botše le diriše ke ish moselana ke a o dirang wa moleša that is something that she is doing she feeds the child again e tla ba wa moleša wa moletša she makes the child cry again wa moletša ke sa se dirang le diriše is when you emphasize something you make sure ke botšiše wa botšišiša dipotšišo ba bontšhiša ba bontšhišana wa e bona goba wa gatelela a kere ke gatelela taba e ka gore o ka re gale e le tlhoko ke a e gatelela a kere ke a e gatelela goba ke a e bofelela a kere wa e dirišiša ke a e bofelela jale ke ona mehuta ya madiri le ka mokgwa a arogantšhago ka gona ke a leboga